أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشكو برايكم من قداردك صلاة ورحمة وبركة خد تعالى لسرم وحمي مسلمان أهل إيمان به هربصا خد رب عالمي خير وخوشيا دين وإيمان تك بار حمي مرواتي كروجا شو حضور حق لهمبر خدا تعالی محجوب نبه و کارب پرسا کارب برسی و کارو کری خوی عملی خوی دنیای بده جی آگری جهنم آزاد ببن. خوشکو برایم برومت بشا دویمین امی دیسا ایشه ایرول سر عذاب قبری قصه بکن. ده بشا یکمین دا مگلک دلیل و اثبات پیشکش کربو لسر وی پروگرام یکمین گلک دفجنی مناقشه هات کرن. هنگ انسانا هرس کتن هنگ انسانا ام بی افتراء آفتن قلب و شامورو ام بی نو نوچیکی کو تو علاقه مهبی و با تو نبو آنی کرسوی مجمر دربار مدا گوتن دن سوسیال مدیا دا گله کی تشتین ام بی دجاتی و دجبری کی مزل هبر مهات کرنه جبو خاطری کو ام برسی با وانا بده جاره کدنه ام بی پروگرام کدن دربار عذاب قبری دا میشه که بله عذاب قبری نه رکنه کی جو رکنی ایمانی هر وسا ایکو ببر عذاب قبری ورا آیت خدا تعالی تنیه او ناف کافر کسی کو ببی ولا عذاب قبری هي نزانم تحلیل و اثبات کو او پیشکش دکن او جب شکل کی دینای ل از دخوازم بیا ببیجم از مروه کی سربخامه مروه کی تو علاقه من تکلیه من به پارتی سیاسی و سیویل رخصتنی دین و جماعت و طریقت دینی با تنیه خدا کی مهی ناوی الله پیغمبر کی مهی ناوی پیغمبر و سروک و سرور کی مهی ناوی حضرت محمد و کتاب کی من هی ناوی وی قرآن پیروز و کی دننا تو گردانا مکسره تون او ناو نوچکی کو قلبی کو هم بمباداتینن او گوتنی وی گوتنی پوچو والا و بردای تشکی ور لبامتونه کله کی برادر تلفن کردن گو حیرا دم جوان تشتی هانه بردن ام دبج مثلا عذاب قبری بردن مجارو ببیجن تشتین گله کی اهم و گرینگ هی ام نسروان بسکنه اجید و باوریه دامه و کوان به شدت و نصیحت و راست لجبر کو انسان لسرویا گله کی به اصرار دسکنن و کسی کو عذاب قبری انکار بکه یا به عذاب قبری لگورا قرآن تنه وقت به تکفیر دکن به تکفیر به کفر دادن توان بار کرنه جبر به مخواست ام ایرو پروگرام کردن لسر عذاب قبری چه بکن هر چقدر هم تبل من نبن هر چقدر هم نرینه من نعجبینن هر چقدر مجمع حزنه کجیم لرجاك مجوهي في برنامج حداد ضاوي قدارك تشتكى علمية تشتكى ام بي اكاديميك ما بيشكش كري بالشكل الشواكي قال لك خوشك ما اماده كري دبن سيوانا قرآن دا آيات بايات دا شرح كرني دنابرا قرآن دا امچون هاتن برسيبا وان تشتكو ما قوتيه ما برسيبا وان تشتكو الهمبرماتي قوتن ما بآيات دايه هر وسط تشتكو امي دعاء دك بآيات بحجت بدليل قائم بجدر يكمن دين الاسلام دا قرآن پیروز هم هر تشتیر گورا بیا شیروه دکن حدیث پیغمبر جی به تفگرین پیغمبر جی صحابه جی امام مذهب جی تمام علما انسانی کو کتاب نویساندن جبروی خدا تعالی جان از خوانشان و جان از خوانشان ندم خدا تعالی در سوره انعام آیت 126 دوی و هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون دبي هذا أبدين هاننا وهذا أبدين هاننا صراط ربك ريا ربيتي مستقيما آخر راست درست إسقامته راست درست قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ما آياتي وديني إنسانك ببيرتين بحث خدي دكن بخدي ببيرتين تذكر دكن تفكر دكن مجموعة آيات قرآن بكري تفسير كري زلال كري شرح كري هر وسا د آيات دن دا دبيج سورة النحل آيات حشتوني هذا دبيج ونزلنا عليك الكتاب مكتب جدار داخستي
تبيانا لكل شيء بيانا شرحا بكرية هر تشتي عيان بيان اشكراتك خد تعالى القرآن دا جي في خبر عليه الصلاة والسلام را وهذا بيجن جبربي امجي دخوازن ببيجن قرآن جبو هر تشتي بيانا فصاحت بلاغت هر تشت قرآن دا بكل وكماسي هاتية جمرة هاتي زلال كرن بيخمن عليه الصلاة والسلام هم خواندي هم تطبيق كري هم جي هم ببيجن فيريما كري دبن سوانا قرآن دا قوام لمسلا مجارة بقارن وشاغي خود تعالى دبيشه قوام دبن سوانا قرآن دا قوام مجارة بقارن قرآن مدرسة ريا هري راسو درس آياتا سورة إسراء آياتا نها دبيجن إن هذا القرآن بيقمن أب قرآن هانينا أب قرآن معنوي أب قرآن هانينا يهدي للتي هي أقوم أو مراد بسرية هري راستو درستو آريكو بيكو خوي ويبشر المؤمنين مزجينية مؤمنا الذين يعملون الصالحات أو عمل صالح كرنا أو مؤمنيكو كاري قنجو باش عمل صالح كرنا أو قرآن أم بفيجن مزجينية دوان أن لهم أجرا كبيرا جوارا خيرك مزن أم بفيج خلاتك مزن هي دما ام دبن سيوانا قرآن دا قبا ام لمسل چارة سرکنا مسألة بگر وكما هر دو آيات هننا وهر وصا في آيات هننا ام قرآن مدوس سرية هر راسو درست تشتاكو تدا مناقشة ناي کرنه هر وصا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده حديثة كي خدا دبيجش بخاري روايات كريه عن عثمان رضي الله عنه حضرت عثمان هاتيج حضرت عثمان روايات كرنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عثمان جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام روايت دك قال پیغمبر قوت خيركم قنجي و باشي و من تعلم القرآن وعلمه قنجو باشي و كسيكو قرآن بخوينه هين ببا و بده هين کرنه هين کرنا قرآن فهم کرنا قرآن خواندنا قرآن والحياة تطبيق کرنا قرآن ابجي حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام درباره ام ببيجن چتا قوتي درباره خير و بركاتا قرآن قد جبروي ام دخوازن دبن سيوانا قرآن دا لمسألة غيبة مزاكا لمسألة عقيدة مزاكا لمسألة حقوق جزاء مزاكا لمسألة كو ام ببي ام طاقت و هز و قوتا ما بقال لكولينري دور ام انجاد قرب السايا آيات قرآن وانتشتافير بهم از دخوازن ببيجم مثلا حديثة هاني ابو بخاري بحثا هنبونا قرآن دك بخاري دا عنجي دك كتابين نسانا به حديثة هاتن نبي ساندني وقت مسلم تمام كتب 6 عنجي به 9 دوانا دا دقال حديثين صحيح هنوسا حديثين ضعيف موضوع إن راسي هنن جبروي ام دبي بيان بزانه بقابا ام دبي اب حديثة هانينا ضعيفة ام ببيجن پیغمبر قوتي نايوي معناه كو اصحابياش پیغمبر روايات كري كوا پیغمبر اصحاب قوتن كي نه قوتبه اصحابياش جي روايات نكري وهر وسا امام بخاري مسلم ترمذي وامام دنيناجي حشا حضور و ام بي امنابه وانا درو كري وانا افترال بخادي پیغمبر كري واناجي چويه جناب خاطكي کوم کری وقتا کو حدیث نویساندن گیادیان حدیث دکو پیدا کری نویساندن وان جامرنا حدیث جبر خدا نه نویساندی حدیث کو دنا و ملتا اکوته کوتنی حدیث پیغمبر وان او کوم کری نویساندی اجد بهم او حدیث کو ضد قرآن به پیغمبر نه گوت صحابه روایت نکری دور دما اموی و عباسیه وان دا هن کسا جبو مسألة هن مسألة ام بي استغلال بك هن مسألة غورا خاچي بكن هن حديث دسن نبي پیغمبر چه کرنا و نسبت واندانا صحابه امام مذهب امام كتاب نویساندن ای حدیث اجي جوان انساننا او حديثنا روايات کرنا تبين في فرق جدائي بكن من قلت بخاري دروات كحشا من قلت سمع حشا اصحاب الدروات ك نحد مي نجما في مي وام تشتكي وصاب بيجن تشتاك ام دخوازه ببيجن ام دبي ام درونايا قرآن دا تشتي بخاري نويساندي تشتي امام الشافعي قوتي تشتي كي قوتي كيف اي فرناك تشتي كهاتي قوتم بن سيوانا دبن رونايا قرآن دا ام لي مزدك ام المخالف قرآن ناب النور على نور تشتي كي مخالف قرآن ب بام درباس نابا
دسه مجارده ناو پیغمبر زد قرآن قصه بکه ناو او نکری جیجخوا مثلا غیبه دا غیبه که خود پیغمبر نگوت به او جه غیبه که خودش پیغمبر گوته قرآن ده هیه تمام قصص پیغمبر اجبو پیغمبر غیبه تمام قصص پیغمبر اجبو پیغمبر علیه السلام غیبه و خود دوی وانج غیبه می امشترا واحد کن ور وکیدن پیغمبر غیبه مطلق نزانه آدو دا او حدیثا قدوی إلا من او آیتا قدوی إلا من اشتبه خود تعالی که بخوازه او خواجرات دوی غیبه خواجرات بی او جی دخلال دنابا قرآن ده خود بحثا ویکری چه غیب جی پیغمبر گوتی مگو بحثا قصص انبیا کری ده مثلا ایمان دا عقیده دا پیغمبر علیه السلام حدیثه کی گوتنه کی زد آیتی تون نگوتی ناکجی متنك عربي مثلا ایمان دا زد قرآن به او نه حدیثا پیغمبر هنگر سرناوی شکری لورا خود تعالی دویج ته کتاب و ایمان نزانم چی مشترگو سیاد مثلا حقوق و جزای دا حقوق و جزا خود تعالی کشکری پیغمبرش تبلیغ و تطبیق کریه تشتی که کل دربار ام بویژن حقوق و جزای ده به خود قرآن دا تونه پیغمبر نگوتی علا کلی حال دوان هر سی مجارده از حدیثی کل سر ناو پیغمبر حاتی روید کنی عرض قرآن دکم موافق قرآن به نور علی نور موافق قرآن نبجی کاری من تشتی که وسا تونه از انویارن سر اوی انویارن سر مثلا کو امسر قصه که عذاب قبره خود تعالی د قرآن دا باسا دو چشت عذاب دکه عذاب دنیا و عذاب آخرتی خود تعالی باسا دو چشت عذاب که عذاب دنیا عذاب آخرتی باسا عذاب گسیمین ناقل قرآن دا ناویجه عذاب قبری خود تعالی دوی امی عذاب جزای عذاب وان دنیا و آخرتی دا بده آخرتی امی رو داوی جی گوه مرو دمره راد وج مزری خاطر حشر حساب ده خود تعالی جویرات گوتنی رو آخر رو داوی ده قرآن ده بس تنی دو عذابات کن بس عذاب سیمی ناک یعنی عذاب کی بناب عذاب قبره نب صراحتی و نجی بکنایتی نب بکری و نجی بکنایتی قرآن در بنداب تنی دو عذاب هی یک عذاب دنیای دو عذاب آخرتی خود تعالی برده بیجم سوره آل عمران آیتا 56 دام دوی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اویکو بون کافر فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ دوی از عذابك شدید دجوار بدوان دو دنیا و دو آخرت دا و جوارا تو آلیکاره کی تو نکوان جوی عذابی خلاص بکن دوی دا خود تعالی بحث دو عذاب آغدکه ام دوی بیاجی بزانه به خود تعالی دوی فعذیبهم هنگ انسان دوی هنگ عالم گوا انسانی کو ام پیورا مناقشت که دوی فردا فیا تعقیبیه یعنی پشتی ام بویجه همه پشتی ام بوی مرنه و عذاب ده خود تعالی دویجه اوی بونه کافر امی عذاب دوی فه هاتیه دوی دو دنیا و آخرته بالا خابده او کسی که دوی عذاب قبره ای انبیا آیت میزه بکن هر آیت دادن دوی سوره نوح آیت 55 کسی که دوی عذاب قبره ای بیاتین دلیلتین تی او جب سبب وی فاهانه دوی فادخلوا مما خطیئاتهم سبب گناه وان قوم نوح اغرقوا خانقین داویدا فادخلوا نارا کرن آگر یعنی خدای تعالی او کر آگر فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا او خيري خود تعالى راست تو عليكاره كيجي ناين او كسي قد في عذاب قبره دبر دبيج اغرق خانقي فادخلوا همان بشتي خانقاندني كراغر يعني دبا قوا دابدا طوفان نوح بيغمبر دا قوم نوح خانقي هما بشتي خانقاندني خود تعالى روح حيوان ام بجزاء قبره دا عذاب قبره كشين دبي ابا بشتي خانقاندن فهاتي فهما ببي سمننا مثلا فيد هما دبارا دا دبي هما لدوي تي قلتني ما فاي تعقيبيه دبي آيات هنا نضجه هي دبي فأما الذين كفروا كسيق بي كافر فأعذبهم فأوجه ويك آية تعقيبهم
وشاغي لسر تقدير أكو دفيدا تقولنا عذاب قبري هي كواوسابم دبي هما دجيدا جزاي وان بدا و آخرت جي پر دور دبيدن تفهم كه الدنيا و آخرت دم عذاب دوان دبردا يعني ام بي عذيبهم ناي معنوي هما بقولك ام فهم دك آنها إيرو دك عذاب لورا ام بي جمرني حتى رجع قيامت رجع قدرش با خود بقاسی 1000 سالی خود بعد ساوی دکه عذاب آخرت ایوه عذاب دنیا جی گاوا خود تعالی عذاب واندده اما در حق دا جی دا ناده مثلا قوم عاد قوم ثمود بشتید ام بویژن تبلیغات دا دور و درش پیغمبر وانجی را کر پاشی خود تعالی بر عذابه خود تعالی روزه کی دو رو سال دو سال کسی کو بین کافر یعنی اسنای جیان واندا دو دنیا دا به شکل که خود تعالی عذاب سروانتینه واندا دا عذابه لهما نهما دجیده دبدا yani efade veda و efade فاغرقيدا همان معنى تشكيل دك ناوي معنى كو افهم دجيدا يعني خد تعالى وعذاب الجزاء بد كسي كافر هم دو دنيا هم داخرته دا جبي آيات هاني كش و هات زانين كو خد تعالى باسا دو جرا عذاب دك يك دنياي و يجي اخرته عذاب كي بناوي عذاب قبر تنيه و دو تو آيات كي دا بصراحه تني بل حديث يقول سن نبي پیغمبر هادن چيكرن هي امینه بحث آن حدیثاش بکرد. د کسی کو دو عذاب قبری هی آیت سوره نوح 25 آیت سوره غافر آچلو ششم مدن ویدیو عوضا ده بحث کربو نشان دادن دوی بانا وان آیتانا جی لگورا حدیث ده تیوینن یعنی دوان لوان آیتانا د بن رونایا قرآن ده آیتا میزنا کن آیتا دک دلیش بو حدیثا یعنی حدیثا دوید و حدیث صحیحه و آیت جدی که دلیل حال بو کی گره مرو آیت بخوینه اگر حدیثه کی موافق آیت به وقت دلیل مرو نشان بده و حدیثه تک دلیل آیت لمخبن اون کسی کو دوی عذاب قبری هي به کلیت حدیثا حکم دک آیت اج که دلیل حدیثه حال بو کی ورنه آیت نه دلیل حدیثه دوی حدیث لگور آیت ور شروع وکرن نه کو آیت لگور حدیث ور شروع وکرن یعنی صدم راسبون حدیث به آیت به نه کو صدم راسبون آیت حدیث به آیت کدنا او کسی کو به عذاب قبر هي سوره انعام آیت 9 و آیت جی دوی آیت هانتی فهم کرن کو عذاب قبر هي او جی چیه ولو ترى خزگی تبدیتا خطاش پیغمبر دویجی ولو ترى خزگی تبدیتا از ظالمون کسی ظالم فی غامرات الموت د سرخوشان مرن دا گوا کسی کو ظلم و زورداری د کسی مجرم گناهکاری کو مستحق عذاب جهنم دی دوی گوا د سرخوشان مرن دانه خدای تعالی پیغمبر دوی خزگی ته حال و بدیتا والملائکه ملائکه باسطوا ایدیهم ملائکه دست خودریش کرن اخرجوا انفسکم جمره دوی نفس خود درین یعنی روحی خود تسلیم بکن اباد دنیای ده اسنای مرن ده او کسی کو عذاب قبری هی بحث بیاد کدوی اليوم او روجا کو روحی وانتی گتنی تجزون عذاب الهون ته عذاب الرسوات داین عذاب الرسوات عذاب کرنه ته جزا کرنه دوی اليوم yani bu roja kumriye yani mirik çarşembe miriye ro çarşembe miriye ro çarşembe gava ruhi hat gittin de bu roje da devte azap dayni te azap dayni başı mirik roja çarşembe mir pen roşuva defenker ev şawte azap dayni gava el-yawm roja kumriye roja kumr gava ev roj bu am roje da her tişteki de roja kadar kavma her tişteki roja kivi yani her havadise ki roja kadar kavmi emi mir roja çarşembe mir خدای تعالی دوی ایرو استدکم عذاب چه عذاب bir رسوا emi mir رو çarşembe mir ora penşembe ne cum'e de hafte şu vakır mezel gelo خدای تعالی gad ve elyom bas kan roja dik çarşembe penşembe cum'e دوی ام yap persiyek adu daji ev yevma ku خدای da baz dik ne ev yevma ku emfim dik ev yevma hanena ev roja hanena ne roja ku çarşembe mirik miri peşembe miri inye miri nakh ev roja خدای تعالی cem خدای meleketa makbul mu'tebere roja ahire jimmerini hatta roja kıyamet mera hesabı خدا ya meru
çu cennette yani mır çu cehennemi jwira rojek te bas kırne. Eb ayet hanena basa ve rojedik. Eb ayet hani basa ve rojedik. Ne basa ku roja ku demre. Devir da kesi ku fikra wan dibin fikre ki wana teng hebe, nerine ka wana kurt hebe, o mecjuye xwar ser Qur'anê mecjuye xwe dibin sîwana Qur'anê da nexebitan dibe, li gora nexwaze li gora Qur'anê mesela hebgû şareser bike, wê rojê hanine divê roja kumir, naxêr. Peki em çawa zane ev roja hanine roja kumir new rojayê? Delîlê me çi em divê na ev roja hanê roja ku ji mirinê heta axiretê, heta roja qîyametê rojekî Xwedê behsa wê rojê dike. Em çawa biya dizane? Em dîsa biya dibin sîwana Qur'anê da bi hevra lêmêze bikin. Bala xwe bidê. Xwedê Teala di sûrê Haqqa di ayeta 6 û 7 da dibêje ve emme Adun qewmê Ad فأهلكوا شو هلاكتي يعني مرن شو هلاكتي بريح صرصرين عاتية بباكي جامدي كودكر فيزافيس باكي دنجي دهات سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام قد تعالى أو باي جامدي فيزافيس حبشبو حش رجا بين نابر حسوما بين نابر سروان ببي هات أو بايا فترى القوم فيها سرعة تبديت قومي عاد شوال الجيخوة كتبوا مربو كأنهم هروك إعجاز النخل خاوية وك كوكي قوت دار خرمير رزين دوی آیت دا رب عالمی بحثا چدک بحثا حب شبو حج روجا دکه سر قوم عاد دا ام بویجی شانی هاتیه باقی بی نوبر آنی هاتی و بوی بای جمعی ساری بو ویزوی زوی بو دنگجی دهات قوم عاد بر هلاکتی باشه ام آیت قدن میزه که آیت سوره قمر 18 حتی 20 دویجه كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر دوی قوم عاد دین متکذیب کرد درو کرد ام دروان پیمان نانی فكيف شاوی کاند بو عذاب من و نذر هشاریام یعنی از شام عذاب دوان و شاریام حشاری که شاوی را ببینم اینا دوی ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم إعجاز النخل منقعر دوی مدسروان دا بايكي جميدي شان دروجكي بيوم دا في يومين دروجكي دا بو مستمر دوام كر اوي باي تنزع الناس انسان جيوان هل دكر داويت يعني انسان قل دكر داويت جيوان داويت كأنهم إعجاز النخل منقعر هر وكي داري كوكي داري خرماي كوكي داري خرماي كو جبين دهاتي کرنه بالا خبد گلی بشتارم قد تعالی د آیتا پیشی داد بیجه حب شب و حجرو دوی آیتی دا اجدویجه روژه کی باشه قید نبرا د نبرا آیتی خد تعالی ناکوکی هیه چوا خد تعالی د آیتی که دوی حب شب و حجرو آیتا دن دویجه روژه کی جبو خاطری کو او کسی کو عقل خود من قرآن دا بکار ناینه ور زانین کو او یوم چیه ev yevm hanına çiye me ev her du ayeti hanına her du suri hanına mendişanda devir da Xwedê Teala ji bo ku em fehm bike bi rojê ku em dijmêre heb şev û hej roja ser qewmê Ad da bê dewam bê navbir em bê bayekî cemîdî anî hatî birê helaketî ew hef şev û hej rojê li cem me em dijmêre hef şev û hej ro li ba Xwedê Teala rojekî fî yewmîn rojekî لورا حیات انسان جراج دیا خواده به حتی دمره جراج دیا خواده به حتی دمره جیان انسان روزه کیه تو 6 سالی مایه تو 6 سالی مایه تو 7 سالی مایه فرق نکر با خودی روزه کی روزه کو مرو دمره حتی متر حضور خود تعالی یوم الاخر روزه کیه اوجی لوما خود تعالی دویجه اليوم yani idi piştê mirinê heta qiyamete wê şaxê ezabê em bivêjin çok heştê xwe tel hesab ştet pirse ezab em bê
mükafata dedete yani halatete anci cezayı dedete. Ev ayete hanına ayete ku te gutene azab-ı kabri bahsa ve royenaka bahsa ve rojenaka bahsa roja kıyamet edike çeva medvan her du ayete hanına da jwara şerh kar. Başı em çeva zanın ku insanı em bebe mücrim kesi günekar gava ked mezel em bebejin azab-ı kabri nakşin ve azab-ı Kudretala binabe azab-ı kabri nak ev ayeti ku beyana şiroveji kir mecbara ku bersiba wan kesi ku wan ayetana gora hadisa de tewinin şar dikin me bersiba wan da wan ayetana şaş fam dikin. Kudretala du süre İsra ayeta pencu duda dibeja Dve yevme yed'ukum ev rojaku khadi gazi vedikin. Fetestecibune bihamdihi hun bihamdi Khadi Teala bersiba Khadi Teala'dır. Rojaku muruj mezel radı ve Khadi Teala gazi dike ve muruj radı ve careke şardı yani insan Khadi mera sağdıke muruju mecbur idi Khadi Teala çavarı da peşame muruj satevdigen muruj bersiba dedi ve tezunnune zendikin İlla bistum illa qalila hundu dünyayı da kemana. Khadi Teala ev ayeta Khadi Teala kesi ku em bebejin mücrim kesi günekar gavajin mezzeli qarradın gav khatra gazi wandike bersiba Khadi bihamdi Khadi bersiba Khadi dedi her usa ev dusa zendike zen ne manavi em bebe şekdike gero acaba na yani usa zanın ku em bebe ev dünyada hendik may. Başı dünya çıkasın dıkmayı du süre hani da Khadi Teala bazı süre Rum ayette penceda. Deve ve yevme tequmu saatu roja ku kıyamet radıbe. Yuhsimul mücrimun kesi günekar son dokun. Ma lebisu nemane gayre saatin. Kabre da jgiri saatekin nemay. Em çava zanı kabre da jgiri saatekin nemay. Hinek deve ma lebisu gayre saatin du dünyayı da. Levra bir ayet despeke deve roja kıyamet rabu. Roja kıyamet rabu son dokun dve em de ahirete de mezel da em saat gızatar neman. Delili mehey ku ev lebisu ne dünyayı ahirete. Mezel kabristanı da saat gızatar may. Her vasa ayete kadın em jwara binvarın. Ayete kadın em delili vanştin jwara. Sure Ehkab ayete su penca. كأنهم يوم يرون ما يوعدون روجاكو خد تعالى عذابكو جوارا وعده كربو ديتن دبي مجرم دبي لم يلبثوا أمنمان إلا ساعة من النهار ساعتك جروجة زد قاسي ساعتك جروجة زدتر أمنمان ساعتك جروجة زدتر أمد مزاد النبان بلاغ أبا بلاغك جرب عالمي فهل يهلك إلا القوم الفاسقين مشخير قوم فاسق كتر هلاكتي دفردا لم يلبسوا دبيجة أمنمان إلا ساعة من النهار بقاسي ساعتك جروجة أم مزاد النمان دفردا ديسا هناكي علماء دبيجن أباد لم يلبسوا دبي يعني أم الدنيا النمان أوجي şaşı galete emnat delili viştininte. Ayete kadın ecvara binvarım her ayeti xabidin paş ez delili ku devi evkezü binvarım. Her usa sure Yunus ayeta çırpenca. Devi ve yevme yahşuruhum roja ku Khadi Teala embe wan kom dike bu hasab je perse ki en lem yelbethu her veki qan ne bamba illa saaten minen nehari كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار جخيري ساعتك جروجي نمان دشدة دمزلدا يتعارفون بينهم هبدو نازدك قد خسر الذين كذبوا باللقاء الله أو كسيكو دقو أم ببجن أم خدي جارك دن محشار ناب باقا كومناك حساج من نابرس وانزرار كري وما كانوا مهتدين أو ناتن هداية ديجي دفردا لم يلبثوا إلا ساعة من النهار
دبي از بي ام نمانا قد ساعتك جروجي ام نمانا بزلدا دیسا هنگ عالما تایبتی ابن باری کردی و ترکی هنگ عربی داش بازکه دبی گوته ام دو دنیای دا نمان ابن عباس دبیجه تفسیر بغوی دا دیگر تفسیر دبیجه كأن لم يلبثوا في قبور كأن لم يلبثوا في قبورهم بقاسه ساعتك جروجي بقاسه ساعتك جروجي ابن عباس دبيجي مراد قبر دا نمان نكو د ساعتك د دنيا دا نمان بله هنك علماء ديناج قوتن د دنيا دا سبب چيكا او كسي قد دبي با ساعت هاني ساعت مزلن اويننا مزلن دنيا ام دبيجي نوسايه مقيسو محشدنا با آياتي خود تعالى ناكوكي تنيه خود تعالى باسا عذاب الدنيا باسا سكناندنا لدنيا دكه کوئی انسان گاوا مر چوقال دنیا مای باز دکه خدا تعالی باز ساعت کی ناک خدا تعالی دبیجی کسی کو گاوا مر ساغ دبی امیان روزه کی یعنی نیو روز مانه گاوا خدا تعالی آیت کی دبی کسی مری گاوا ساغ دبی یان روزه کی من یم نیو روز مانه دبر داج ام بی ولا خدا تعالی دبیج کسی مری دبی ولا خاص ساعتک در روز آخرت مانه د دنیا دمانه اوان ناکوکیت که نب آیتی تابی لگوره وان کسی کو عقل خواب کار نه مهم پر مهم نه جاره کی گوتی هم روزه کی مانه جاره گوتی هم نیو روز مانه جاره گوتی هم ساعته کی مانه جبو وان پر مهم نه حدیثی زدی هف هنه حدیثی هف دود ام بی تناقضاتی هف دک هنه حدیث زدی حدیثانه گشت باوان راست قبول دک آیت اج سم حشب و مفهومی قبول دک ناخر کسی کو د دنیای دا گواد دمرن سوره مومنون آیتا 12 حتی بی 114 دیوی قاله و تعالی گفت یعنی بی ملکت گفت کم لبستم فی الارض عدد سنین هون دا عرضه دا یعنی رو دنیای لسر روی عرضه هون چند سال مانه لور امر دنیای چونه او پرسا سال مدک هون چند سال دنیای مانه قالو انسان تمام انسانا کسی کو مری که قالو انسان جمع لبثنا يوما أو بعد يوم أم يا روجا كيمان يا نيف روج مانا فاسأل العادل أو يكو حساب دك جوان ببرس تخوي ترى دبيش يعني ملكات ببرس يعني ببي كسيكو حساب كده مش خد دنيا مانا دفردا قابا خد تعالى دبيش كسي مري دبي أم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم دعاية أدن دا نوج أم ساعته كما ويشاري تناقضات دكبنا بر آياتي كنا بر قرآن اف ساعته هاننا ساعته قبرية دبي لم يلبثوا إلا ساعة من النهار أم قاسي ساعته كي جروجه تند مزر دابان سورة يونس 45 سورة أم ببيجن احقاب 35 سورة روم 55 اف هر سی آیتی هاننا نه گوتنی منه گوتنی خود تعالی آیت خود تعالی دوی کسی مجرم گواش مزل را دوی ام تن ساعته کی مانه او کسی کو دوی عذاب قبری هیه دوی گوا انسان مرد که مزل نکر ممکن تی رق و تق و حم و گم و زنگ و لید خینو پرز که فلان او کسی کو هون دوی عذاب قبری دکشینه او دوی ام قبری دا تن ساعته کی مانه از نابجم خدا تعالی دبی سه آیات دبیجه مدلیل و اثباتی آنی هات کو بنابر قرآن دا تناقضات تونه کسی کو دمره دبی ام روزه کی یا نیو روز مانه هر وسا مثلا اصحاب الكبشي اوجي دبیجه لبثنا يوم او بعد يوم اصحاب الكبشي سيسو نسال رازه گواج هب د پرسر دبی ام شخار رازانه دبی یا روزه کی یا جی نیو روز تفهم کرد اوان هر سی آیتانا دیده نشاندانی کو کسی کو دمره ناوی ام ساعته کی مانه کسی کو جگاوا جمزل را دوی ام ساعته کی مانه گاوا ساعته کی مابن او عذابی که هم باز دکه نکیرو منکرو ام بی پنجره کی نابره و جنت و جهنم دا ویده بو اشترا بیم عذاب دکشین و فلان او تشتی هنناج کده وی شاقه انسانی که گاوا بی ساعته کی مامه تیوی معنی که قبره دا عذابی که بناوی تشتكي بنابع عذاب تني أو تشتكي بوشو بطالة أو حديث يقول بسلام باسا مثلا عذاب قبل ذلك درهاتي شيء كرين نخودي قلتي نبيخمبر قلتي نيس صحابة روايات كري
هن إنسان لسر ناوي پیغمبر چکری نسبت دوان سلسله وان دایی با پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر وسا او کسی گودوی اوانا بحث آیت بی بحث ساعت روجید که برای خود سوره نازعات دبیشه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كسي مجرم قبا قيامت ديد هولو شدت دجوار الرجا قيامت ديد لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها دبيج أو بقاسي دبيج بقاسي بإباركي أنجي بقاسي تاشتيكي لدنيا إيمان أبجي ديسا ددن نشانداني كو آياتا قدوي روجكي أنجي نيف روج مانا اب آیتاجی دلیلاویه عشیتن ایوار سه 4 ساعت ام بین روز شو و ام بین بریا رو هراو بگره حتی نه ام بین ایدی 10 خلاص به ایوار کی 3 ساعت هر وسط طاب درد که قامه کی بلند حتی نیورو جت تاشتی بری نیورو تاشتی ته حسابون اوجی سه 4 ساعت اوجی ته معنی دیسا باسا نیوروجی دک تفهم کر دوردا از دخوازم ویا بجم گلی مسلمانا گلی گهداران گلی کسی کو مگوداری دکه تشتی حتی برا مگود باور بکم اری تشتی علمی پاری کی گهداری کرناوی ام به کنسنتراسیون سر کو برا سر بلا نف زحمت لجبو کسی کو علمی بخوازیم به تشتی کو ام دکه تشتی پر به بریکو پیکو ام به اکادمیو گله کی علمینه هونج دخوازم وان جوانا استفاده بکم بیاو استفاده بکم تشتکا دن خوازم لی زیده بکن پاری دریج بوم کسی کو دوید که به مزل نکیرو منکرته دوی من ربو که و من نبیو که و ما دینو که دوام دکه جاره که اف پرسی کو تی گوتنی نکیرو منکر جمری دکه پرسی پر بی منطقیه بی عقله و kendi insan van persati. Jberku insan ki gava mer Xwedê Teala dizane wan kesana bi kê man anî hatiye. Bi kê pêxemberî wî kî bî û dînê wî çi bî Xwedê Teala giş dizane, nivîsiye li cem heye û bi meleketê xwe jî dayî zanîn lewra kiramen katibîn ya'lemûne ma tef'alûn dibêjiya kiramê katibî li ser bêye dizane ku me çi kirî yani sümme haşa her wekî Xwedê Teala em bi nispeta nezaninê diba Xwedê Teala her wekî ka Xwedê nizanibe teze terde mezel da ji wan dipirsî divê Xwedê te kî ye Xwedê Teala dizane wî camerê gotî Xwedayê min kî pêxemberê min kî emelê wî çi ye çi kirî gil ba Xwedê Teala nivîsiye efêm kir Xwedê Teala pirsekî were di mezel da ji merivan nake ev cehaleta we ye ev kêmdîtina we ye ev nezanîna we ye hûn dike sûyê Xwedê pêxember yani Xwedê Teala dibêje me emelê insana îstinsah kirî nestensî Xwedê me îstinsah kirî yani me kopya kirî min li vê dunê çi kirî kopya ba Xwedê heye Xwedê Teala dibêje tiştê we kirî we ji bîr kirî min hejmartî davre kirî li cem min gava Xwedê Teala van tişta bi min dizanin çawa meleketê xwe dişîne divê her ji wan pirs bê men reb bike hûn dizanin meleket bê emrê Xwedê Teala yek kelimekî nabê tev nager gava Xwedê Teala dizane ku min çi kirî çawa meleketê xwe dişîne divê her bê men reb bike me nebûke eva tişteka pir bê mantiqî bê eqlî nezanîn adin heta Xwedê Teala mera hesab ji mera nepirse mera ceza nake inne ileyne iyabehum ثم إن علينا حسابهم أو محقق بيجومان أو تين بامه أو لماد الزبرن حشر تيجامه أم حساب جوان برسن خدای تعالی مالک یوم الدین روز قیامت خدای مالک پادشاه حاکم من محکمه دکه حتی خدای من محکمه نکه جزا نادم کتیبا مدد دستی راستی ام منافقه ام کسی کود دستی چپی چما دستی مرا لورا تو وقتی و خود دگره و عمل فعل عملی خود سر پشت خود باری و بار دکه تو تر حضور خود تعالی او ولی گوره و دفتره خود تعالی جترا نتیجه حساب تدی خود تعالی دزانه تشکری سدمی کو تشک چما ها کریشته پرسه خود تعالی با یگی نویسان دی تفهم کرد بیجا ام تشکو مگود دمینه لسر کسی هشمند و عاقل من کسی عاقل خود بن سیوانا قرآن دا بکار بین وره دایتا پیشی دا مگو
دایتا پیشی دا مگو چه مگو ان هذا القرآن مگو اف قرآن هاننا ان هذا القرآن اف قرآن هاننا يهدي للتي هي اقوم اف مراد بسریه هر راسو درست دمسلا عذاب قبری دا اف تشتا هر راسو درست اوا تشتا قدر جد خوازم ببیجم تی گوتن حدیثه که زجاره ببیجم حضرت عایشه اول جار عذاب قبری جنک یهودی هم بیه چیه؟ حضرت عایشه لبا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام ببیجن زوجی بیه ایدی چند سال دورا جنکی یهودی چویی گوتی خودش عذاب قبری بپارزه حضرت عایشه پیغمبر علیه السلام تیج پیغمبر پرسد وی جنکی یهودی وا گوتی بله پیغمبر دوی عذاب قبری حق بوی یعنی مآل بوسا ام به حدیث آنا بردستی منن اتکارم بینمارم لبنانیه yani eğer hadise ki bina ve mesele ki bina ve azab-ı kabri heba Hazreti Ayşe 24 salı 25 salı muhakkak bu him ve bihistiba yani peygamber yani sahabiye dena yani sahabiye de ve bahs karaba yani jene ki min Hazreti Ayşe 25 salı yani 26 salı kaç salı en nizam kaç salı da jara goti اول جن عذاب قبر جنه که یهودی biz ابسری خو ناکوکیه کی Hazreti Ayşe bir Peygamber Aleyhisselam 13 salı Mekke mi şu Medine 2 salı Medine mi paşa Hazreti Ayşe raziyevci ve çağı Ayşe 22 salı bi yani o hadise gotene Hazreti Ayşe ne salı Peygamber raziyevci eslu asar yantune بالقرة جدارين تاريخي حضرت عائشة قبل پیغمبر زوجي نبر 18 و 20 سال دابي 2 سال جل مدينة ما 22 سال ام بكا او جنكا و يهوديا كوچو جرا غوتي خودتش عذاب قبري به پاريز حضرت عائشة جوي فير بي عذاب قبري هي خود بزن كشان سالي گوت ام جن زانه meğer حضرت عائشة 25 سال 26 سال 25 سال نظام 23 سال شونوا تازه جنكا يهودي بيد حاسه عذاب قبري هي باشی حضرت عایشه جی پیغمبر پس پیغمبر دی بله باشی حضرت عایشه kaç sahabe nebiz حضرت عایشه جنکا genç bu mamusi cenabı dinç halk yaradı bu jin jüvi dini xafirdi bu per hadis bir rivayet kiri çava 25 sal 25 سالیا مسلمانیا خدا 24 سالیا مسلمانیا خدا کامزا کشان سال جرا گوتی ام تخمینا دی 25 سال 23 سال 24 سال چاو حضرت عایشه جنکا یهودی هند بکو عذاب گناه عذاب قبری هی اب روایت بسری خواجی ناکوکی کی مزن دکا مثلا وان حدیثی کو ته گوتن عذاب قبری حتی جارک دن بین دخیر خوشی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته